Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangning ko Allah asmanu salam akalilinta da kami piyaginawa. Namang bugin tanto sa dunia na sampai salungan na maure. Nagi kon membuat kandagiwa rina-rina makapanggulalan sa buni-bunian. Sa gitwa pagariak na ada sa langaw kay Ayran ng Melaka di Hamid. Gusto balayan ko tapar, adik kami pendudu, adik kami penderainon. Ada sa lakaw ko Jalil Taha. Kanyo sa sude kaya kung buat ada kalambay sa paweng nasukan ng Tanah Rabbul Alamin. Akataya na pamakin ganyo. Wassalam.